دەم باش هون چاوانێ شۆپینەر و تەماشەبانێ بەرنامەیە بە کوردی خەلەکە پێنجە مژارێ بێ خەلەکێ ژی مژارێ خەلەکێ بۆری جودای مژارە مەیە ئیرۆ لەسەر شاهین کوردان داخل ڕەندێ وی شەفشەفکا کێفێ و لێ متگۆزبێ یەک ji tiştên xweş li cem Kurdan ku Kurd li her derîvên cîhanê nîşdev kulturê xwe bernadin û bi taybetî kulturê şahiyan karin her tiştî ji Kurdan bibe lê min ne bawer gi ziman û kulturê wan ji wan qala me yekemîn ronî dide li ser wan êş û azarên û di dengbêjiyan jî stranê Kurdan de hatiye gotin ronî dide li her şahiyên Kurdan de her tim stranî hene mirov li ber dîlan dikin kêfa xwe dibînin lê nizanin ku ew stran hindirê xwe de pir êş û azar raşt ji wer mînakekê bilezî bîne û mînakekê ez ji wer ronî ser bidim mînaka yekemîn strana dem çû mat û êdî hewtêlo ez ranazêm kengî bête xewtêlo hanî bûye zindan ez têde ranazim ez ranazim kengî bête xewtêlo ev helbesta rehmetiyê Cegerxwîne lê gelek şahiyên Kurdan tê gotin û tu dibîne alem li ber dîlanê dikin normal e dema ku Sykes-Picot çêbû Kurdistan hat parçekirin dewleta Tirk ser herêmên Kurdan qedexe kir û cil û bergê xwe xwekin dema ku Kurd ji gundan diçûn bajaran komil xwe dikirin ev komî hanî nasameyek Kurdî kevne û bi taybet ê êzî carek hebû şeref hevalên xwe derin li bajar derê de cenderme tê ku şeref bigihîn cenderme komê xwe ji serê xwe derdixe û dixe serê hevalê xwe de cenderme wî dibîne wî digire û wî didê noqteyê pir lê dixwe hevalê wî ji şeref re wilo dibêje de were şerefo were komê xwe were Kurdo lo kurmancol hûn qetandin bi xencera Kurdo were komê xwe bêtin ser bên de namûsizo were komê xwe ev yek ji bûyeran bi rastî pir di dîlanan tên got taybet li herêma Cezîrê ev mijarê hanê kirin stran wana ku êwan û zarê wan bibêjin zanibin bê çi êş û azar didîtin ne li ber dîlanê bikin lê normal e her tiştî dikin dîlan ta taybet divê mijarê çi wî dema hanî dê zehmetî hebû bisînin dînin tişkî bikin ji bona ku ev bûyerana bigihîn zarê wan Kurdên li du wan tên qedexe bû ew jî ji ber vê hawî pir dirya dengbêjiyan de an jî dirya stranan kar danî ji bona ku berdewam bike û ev mijaribê nas kir sisiya ji xwe Kurd cihêla dîlanê de pir jî hat dîlana wî lê çiyayê Zagros bijî wê her lê bike normal e lê her dîlana Kurdan ji dîlanê Kurdên din cuda dûrbûnê di navbera wan de ji ber ana bala xwe bidêne li herêmê Cezîrê bi taybet Qamişlo Hesekê Dirbêsiya Amûdê Serêkanî dîlana wan giş hayek te dûr dikeve vî hawî cuda dibin ez bisekinî ez ê tişkî baş bidim telo tişkî zanixî demên kevin de herêmê kîkan be ana wan dema ku çê dibûn awayekî çep govend digeran dîlana hanî dema ku dikirin her mirov karî bû bikira û heta ku bi kurmanc baş wana çê bi awayekî çep dikirin bijter ne ku biskadin ez ê bidim te tişkî baş tu guhdar bî dema ku dîlan li van gundan yan jî bajarê kîkan çê dibûn wayekî çep digeran de ji bona û çi kesê ne nas were di nav wan keve wî dikêriya wî di nas bike ev yek bû ji awayên ku ne dişte kesên li nas di navbera wan kevin yan tê kevin nav wan de ber wê çaxa hanî govend yan jî li çolekê çê dibû yan ji berekê we gundekî çê dibû xelkên wî gundî dişî dihatêne xelkê gundên din dihatêne lê ji bona nas bikin ê nas ji ne nas bi çepî digeran qala gundakir dibê ez ji wer bêjim ku di bûyerên kevin de çilo dîlan dikirin şahiyê wan hat di demên kevin de şahî heft heşt rû dîlan dikirin tê bineriya xelk û alemê vî gundê hanê piştî karê xwe bi dawî dikirin çûn berê xwe dan mala save dîlana xwe dikirin heya ji hertên diketin û dîsa vedigerîya malî û dîsanê jî wilo dibû heya roja dawetê dîsanê jî dîlana xwe dikirin roja dawî xwarina xwe çê dikirin goştê xwe çê dikirin û didan vanan ê ku hatine û lê tew nayê axa be ne heftiyek mehek ji xwe berê sedema vayên walla mehkê û heftakê dîlanê bike normal bû ji ber kesekî kar nedikir çi kar hebû wê çaxa haniyê de yekî wê çandinî kiriba ya ama wê pezî wî heba ê çandiniyê dike ji duwazdeh heyvan sê heyvan tenê kar dike û neh heyvan jî li malê heyvana ya ama zarok pir dikirin ama qaxeta dilîstil ê bara ama jin danî ama
لديلانا وإجا دما أب أغاي في جنديان في حريما هني قشي لا يويد زوجي ويمها كي في جندي قشي نفقري طبعا بيركي في جندي شون صغرا في مالت كلا شون ناني وانلت خصنا عرض الرشان شي توزين ديلاني تكمل هذا كيلو مهك كت وتوزله وشاهين اي انا تشيد به 4 ساعات وتحسوا عالم بين ساعتنا له 6 ساعات ودمك وخلص دكن دفقري دحنك خبزه وكي قال لك يا خداي ويد بيدي ما بيجين قارنتنا يقارني تشيكيا معروف نقار بيجي اف بويا باندورا جواك يدنا جبال فقيري بر دم كرتبونا ولا هي راستيجي خلق دم انا هذا درافين جبونا كوزاري وان برتشينه شاهين كردان تمام نابه بي آلا كسكو صور وزار اگر لسر هي بي بيجي و آلا كسكو صور دبيراك تخوينا ويدي ولا تفاريز كردو فما جو ديلانا كردان جي دريفه كي جوداتره جي دريفه دلين عفرينا دلال ديلاني واني تايبته وتابي جي شاهي بداوي نابه دمكو كيك جمال باتا حج ناصر لزرنيل نخلي او شاهي نبنا فودنجا وك شاهي وبيدف وزرنا تشيلبن شاهي كرميج فرحس كرناوي جي زرنير هي هاي كمي جير دبيشن ديلانا حمو اف ديلانا هاني تكاري بيجي لحر شاهين شاهي كرميج عفرين تيب كاراني ما برشاكي كرتوان انا دا ناغي قرطالة و اف جيبال انا داوي جي خلكي ما عفرين يره جير دبيشن ديلانا مكبسكي اف ديلان براستي اواي برخوشي زور شتني جيا وبشك جيجي ابي درنا جوزي بدون تشكي باش لميرجين ويران شارو قزلت به ومسيبين ديلاني وان ابد لانا كمين ديلانا شبقو يانجي شبكو لسر في اوازي في ديلانا هانيدكن افجي برشاك جي تديت وامش بيرنكن ديلانا باقي هل تاني الواري ميردين تيبكارانين لهر شهر برشاي كردستاني ملتي ميردين ويرا شهري بر بكارتينن او شوية اف ديلانا هاني قالك ملت عاجزتك والواري ميلانو كي كان باجارين وكي قامش لو عامودي دربيسية سريكاني دريفين وان ديلانا وان ديلانك جوداي في كرمانجي شيخاني عربي براتيا قلان عمود درويسية قاعلو كهرتن قد نبخين دوي غوفندا هاني دي وديلانا ويش ديلانا يدين جوداي ديلان المدى يبينك وختيارك هدية لسري غوفندي دو او غوفند حمي بهاب لزقان دي وهدية دي تمشي تنك آري جير بيدك تنك آري جير بيجي كات الورد شدك تلي تشي خود قرلو بناقر او غوفندا هاني قشي خرادك ودمشي ما ديرك يو هريمين در دوراوي ديلاني وان كوچرية شيخانية براستي ديلاني وان پر خوشة او ديلانا هاني پر چتنيجي شاي شنقالي ديلانا وان ماجيجي او اللي جير دميجي ملاني خوش دبا دماكو بابيرين ماي كردان بشابكين شين ديك هفن ديلاني ده وديلاني دكن واف برشاكي كرت جي ديلاني نوان اف ديلانا ملاني شباب هني جي لهر دريبين كردستاني هي واف هنمو جي شاهيا كردان جوار ديار كرت بي خلق ده از بيه بيمكو اف خلق بدلي وبي وبمين بناف خير خوشي ده هي بياما بين بخلقك ده